spices maduane yede utie na baso aduane yede waduane sofa mu asase wo so yesi aduane ede atwe adwa fa sister spices natural spices fa ya aduane na waduane enye too spicy abushafo bedi afilipa you are ponche flavor you are akoko flavor nsuomnam flavor stew any beef flavor wo ho edin sister spices enye na ukodwamu a ma ran feeding no bisa me ba so wo utie me ohia besia me ka che o say 2025 we ya de niam mensa na ekọ ni nyina bobo na tato ye kwaje besia ye bekọ besia bo nye wi ade modern mo atato ni ade mpaebọ nso aka ho ni mi ensa beboa ye besia bo enya bone na wa abo besia de ko mape wa abo besia de ko wi bayere ni chofi wo mom na su ho na de ko ya adwuma de wote besia bo ase ti ye kwaje besia Bills microcredit o kwa afa wa yiko o Ghana card eno nko anu hia o hia hwe o ma besia no asia tufo Bills microcredit me ba cho free 0596 920 833 0596 920 833 obre no a premo atrapa ho sima aduasanum 1235 hi Angel 96.1 FM sunye stay tuned abusha mensaka osofo no ewo manim ha manim tenten so hallelujah 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 akataman so betwam sara na wosuna sem so betwam o no nyame asam ye be canada hallelujah o nyame asam ye be kan sese ye kase ye to aba ni mprenu a wo ba bia akwato aba no anhwe a wo nko ma akwa aba biu bele na me ma akwa aba ni pom tisen ali mejoso adan akwa watch night ana woni afa enne afi na me koye na nwumre o da me ba chori ya o koye no yi esuebo amangwase yeah ana way what so for like kwada so esuebo opposite senate flat wa nwumre me shase 9 o'clock na mapon ahomache 4 me sinkonwa ama bofo na be yadwuma me tun safre ni panyina ba bi obi awu bia me sese mo obi antena fie ampa ye beti odi for runs for na me na hia da be na hia nane 3 days enu na chinkun ana ba Wednesday no yeah uni pressure awakoto ama me kafra me kafra say me hwe me video ya pressure be no metimi asoki wo akwa de o keka na comment sometimes we go see boss of ni dey suffer be no be wu affiliate infantry critify ni panic hwe amafo bi sa abi bobo wonu abi num din uye kurasi ni bapa what ya titi kurasi ya pio uye sure me say alumia nke me condemn to grabu we dey yes so wenye ye alumiyazo we dey so wenye ye kura alumiyazo ti ase alumiyonko it's alumia ba okay you to alumina ba okay alumina yazo okay no to alumina ba e na obo prum kpangban no afi na won kwan kwa no hwe getemu afada ase no ko kwani hia no ezu fe kura be ase me free tepa betiako no fu interior pa deep ay da be pie kuma ze yi yami ada wadi adomo na kakrakra nice one day ufra kurasi de ensha ase ni ekurasi nkomo ye okusukuku bre me ba cho da bi July na twam ye wura August na ai osana abosume de dikan na mboa yeah osana abosume de dikan ne yeah enye kusukuku bre enye kusukuku ne kan ne den ya bra yem fa se asuso bre na wie mu sisa na ensuo what the technical word technical word ni asuso bre no so bi ntiase ekwan a ensuo fa so to na e change wiem e ma wiem sisa but atwam eni ho biem agasi enye kusukuku me ba cho ntisa incident na wiem atadi sa nsuo to ba bi na aye ba bi masa anopema se Kenya ase ndi aye wo nya agoro agu papa ali wonim wi ase ko ese change biem so mercury no air 10 wi ase enti wonim say month of July yenya new moon eni benya full moon e wo busumi ba ko na mu eni kwase nkesi sa bare mercury na 10 wi ase eni ntina ma wi ase ko ne sa eti wiem na aye kusu no
nyame abodi mu a wiase se ko yemfa ne se 100 years bia wiase sesa nti yaba besim nti wiase ne se tene ese ko na chibiem nti bibia afiri wonsa bia timi sa ba de ko ye bia betimi asa so steni nti eno na yaduru mu no nti it was spiritual implication. Yeah. Wow. It will be because that Lumba we na me wi ma sa aboa. On say so brimpon tutu a e be si but once. Me ka pata me se de. Dana nipa ne be wuo no. That day na e wi mu na se wi ase no sa de no esesa. But entoa so. Nti se etoa so kwa na che se eye wiem na e natural. Yeah. Insanity. Ye ka so brimpon ne wan. A otutu a wi mesesa. Obi oye titiri na odi na ni onyam ene ne su ne niema bi efiri awoye mu bae ono ne titiri no de odi firi awoye mu e de bae kasiye ni fo ni yam sa nipa ne ye ntimi nsesa na bibia oye ne den oye kasiye dada. Okay. Yeah. Yempo ano dabi ye ne hwenye ye ade ye bidi usie na upue o kana hye na no no a wafefe ase bode ne ma no na apie Ghana mpanimfo a mutie me ani die mu a Ghana mpanimfo a mutie me se yabramu obi ko opposition a kwan obefa so bewini election hia no but kwan a wo fa so be o man ye de se ne pa bon nya na sem je ono so beba so nso so a de obi aye no wonto aso na afi no kode aso ko be fon foforo medwene ma menti ase won kotoa ne yonko de ne so nya be ka se asomasi ne ba ase na owieye na aye den Donald Trump betena kunwa so mate se ese wayi soja fo pani na afiri de ne party member abehye ana police fo pani wasesa no de wo ya ono ne office na de no wo ye security no nya na sem institutions for the nation ba ya man mu de ye beyi nipa bi a sese ye yi no kura adani a asomasi na ne betena wonti so e capable so nye capable ye beyi na firi ho ne ye the round peg akwache square home Ali Baba ne kasa ma me ye me denti me de Ali Baba e koye interior minister wa bra mini bambo hu nyanse bia na mete ho na ye kunkrofo ma example na me kan yo ya papa mu ntaka se na me ka enkola yi a wo mko wu ye yi wi sunsun ma sam firi wa e kwan na no mo nam so net sen a eno a ye sie nipa dunum e wo asante a che obogu ha ya afi na president I issue statement. Fellow Ghanaians, a brasso say, Yabaka chere wo mu mienu nyina say, afi were ye nto aba. It is a Kumasi to Accra kwan, ana Accra to wan kwan, ana from Winnipeg Junction to the kwan, and ekum nipa. Na so wo so mo nyama ye a, yesi ye nto aba na yeden. Oh, abra no so ne etum nika ko to aba ase ya wo yetiko. What to aba to fa so be no nya nipa ka kra bi na to aba ma wo mo. Ukwan common kwan ya wo de wa lecture bobo ya afa so kora enye na yet ya agura aya say ye news aya say breaking news aya say agura enkrofo ma June 17 dead and gone ni ye issue press releases ahodo unnecessarily wa be betime 2-1 amon ye betime prevent bi ye betime wonu say enye proactive ni ama asem na kosi afena knee jerk reaction kikige mu fa wentua ye kwa meeting fa kosi hire we sam na kogu enano me nko politics na me kan asem na akire woni dim mamputifo ene kusa fo ntokwa boko minua isaka fra wo se ali ma wi abraza munya amomo ene munya antafo na munya bokofo no amu na enya ye de beto amotuma anka bia ma ya mpa asante ni fichiri ene tuo kotoe enso na ekuyo bi dia beto dwa se ye de omo hemfo be nsia abeto Facebook se wo mato omo so yire no munye won a wo meku won wo mo koye complain e ma manhia e de bi ko bi a central police station aprosifo no ya wo mo so wo ye criminologist na wo mo sua how to protect people no enkrofo nsia no wo man timi am protect yo mama ba ko wu enu akikura na no fiaro mo frɛ nyame na etu ase ato eti bayifo ye wa unye ni bi mamene ko si bayifo ye wa ye ni bi bayifo ye wa ye ni bi afere mu sa IGP
wɔne da ne nam de kyɛm so mpɔtam hɔ ya mount barriers ahodoɔ ɛnɛ okɔtɔ aduane di kura ne yɛ sɛkyew na nipa no okura bɔɔl no ɛne wa awotake no hana ne ho ɔdene deɛ okura bɔɔl no ho ɔdene because wonim baabi ɔde bɔɔl no efa eti obi a wɔsɔe ɔko wɔ so no wɔn ɔyɛ ahead of you deɛ ɔbɛdi bɔne no wadwene wonim nyame yɛ wadom na obi tia wo na so sɛ sɛni na asomasi ana ɔbɛnti bɛ so ɔyɛ a no ma sɔre yɛde ade abɛto social media mo antimi ama ɔmo ban ama baako afei no mount barriers ewusi sojafoɔ yɛ nuanom ne yɛ wɔfa no ɔmo gyinagyina wiem na ɔmo bregu pa wɔ abara ka mbɛtumi asia no na deɛ mmea no sɛ mimikrofo ɔmo yɛ ade aho wɔne hwɛ benkum no ɔmo si wɔkyi wobɛti na asu wobɛda wɔ ne ɔmo yɛ osɛ deɛ yɛto ate no di for us makas match wona meka woni metie pa makas ahwe woni mpa tie pa ye koto aba ye kosala ato aba man krofo so omonyene maye but omonyene maye madidi no ma deda omonyuma so asem si wia no ma sanze wo shi state resources no e di bia to petrol na wala onam wiem by 30 minutes no lande obe lande na ne subordinates e the cars na motor carry hwin na ye dan ye wawo no okọ ye di kan ka che o say adesumasi obi se onyana obe ne bone eti dia na afu sey ukoya exam nya mo apo no asia failure. I rest my case. Papa accident no kai me kai pa o ka accident no me kai pa o tie ni efri eva me lo tie free bi aka me share no social media yeah o ne sey eno tie no me frɛ wo no yeah say no no me key point kakra bi say so obi be wu a yedi ka ku ne sunsumu ansa so obi kra be free no mu a ebi ho a ye turn for 9 months until yo nipa bi na masasi so a ebi ye soulless ni kra odi kra so na mo enso na mo obi kra no betime free mu for 9 months physically no ye wo carelessness wo ho ebetimi ato but said yankola ni woni sitie no ali spiritually baby wo ho sure I tell you but some na ye ne yema na obi ne dua odi dua bibi obi de dua bibi obi de dua bibi enye kwase nipa 15 na etwase nke buru saa yeah na wo se nke bu yakwa akohwe yahu yakoto so na wo se nke buru nti ye nkase de yesi na ede na emomu no ba bia nipa ne twa faaye no na ho na akofa nipa 15 no na wo se nke buru na den si kwan se dodo a wo pe no wonya den si ni dodo ne kwan o se wo be study a ade bia no ne dodo no ya na dane bone kese too much of everything is bad enti ne spiritual de na oyeye no na wo se nke take nipa be se 33 na a set record and the 33 no asem wo se no ahun se me ka se foforo be se hibiem enti yakoyeye no na anadwebere no ya soro se yesisi ne ma bone na eba ne nyina anokwan enti 15 no enwie ye but ono no trap no set ye ne de otom bi atom o de aye free onam ne baby ono no nam ne baby oh aro se areho se o hye nkwala no so a omunya mpanimfo omunyanyini wa ka we de ka ye pa yeah hey we de anya kwa na ka na ese engineer nam for me areho se and kwana osusu fa so ya de o de asema mekali yan hwe ba 1 year time na niema nyina so nkata yan hwe ba bi ade no ebe kwakọ wie ene sade obi asori no ene nipa no beba beye e wa abonten din bi be pie pau ade ni be pie pau because sacrifice no ekọ we sacrifice we emfa aban ho de but efa sunsumu nipa ne da kotena akonya foforo so yeah akonya mo tena so ade na munya ada bia mo de ye na yi da bi se fem de hia o e de fem nipa bebepe ya mepanyi nche na Lumba'S na was ye din ye beje ye din no ye black and white e mu de na woje anti wo ye ne se yi. So you can never become a survivor without a sacrifice. Sure. Enti wo ankodi mu a yes unya fa hodi untimi ohunto
entina ade bia nipa ye no asase so bia na bia na nipa no onhu ne se obetwa baso onim so obetwa wo de oye ne nyina mu dia ene ne ma bi wo ho no ma sabi bible no cross 13 se enhira kitwa bia nyame ahira so no eyese ne dodo a bonsam dia chekwa wo dia chew yeah but baby opesa wo gidin du bia li wo betimi adu baby opesa wo gidin du bia se wo pede a wo betimi adu but emu nsem edoso and after that look at nice guys and also champ pictures why but the consequences na ewo ho no nipa ntena se nwene ho ti nkrofo ade hie o yeah nkrofo ade hie yes maame ba kwa so ba akokọ ne mamienu which is very bad but o yewie no wa yewie but onim se eho na befa no onim se eho na befa obi o koya de e ba kicho se e ba gi bibia frusam de but ye nkyerɛ se befa o maame ana papa na o se wa na baifo bie no wonim so e baifo nipa bie no o ya ade a ohun sa ade we se ha na befa ba okay o ye no onim se definitely ha na befa obi won ma ka kyerɛ se o maame a o ba si gyaye etu onim anko ma onye na ali one thing say in the spiritual way no ayana ya terms bi wo ho ankrofo de ba bonte be kan which is not true biti say bibi ti say bia okoya de ne be ka cho say ukwa enche o maame bewu anase ebia o papa bewu anase say wonim say mete hei me ba ntimi fa me nkoji sikaduro ba me metimi de me ba koji sikaduro ye make example okay so oba sunsun famu a eldership penindie eteki authority to me woman ka yes sir enti me metimi ama me baba yie ba me ba ntimi ma me ba yie ba obetimi de asɛ me enti so obi koye sunsun mu adwuma ne wokɔ na so se wode ne maame anya no kora da anase ba peke ne maame anya no kora I am telling you the truth today ayan sembi a ho yatete a ya ka de tonkrofo tirim okoya de ne wie na ne maame wuye okoya we wie ale anya no kora susum sam no sa ne ma nani ho so obi akwa baba na obi ewuda dabi ana me chew say ebi na maame na nkasa bewu the secret wo mu ne say ya je before ya ma woni pakro be ya ento ya we so okaso onimu a oboa onim ade bie ni wa me kwa koto phone enti me phone na me koto me ya we onim sadi na ho ye no eye wei and ya request eto obi akoya de a ye de kan ma wo ya we se ade na wo ye no ye hia de wei bibi anko a bibi mma enti ade no onim se me de me maame na akogina 1 year time 2 years time me maame beko onim sese bonifafre ni wa moja hwego ni wa bonifafre ni ho etinye se okoya de no onim na okoya na later no ebe peke ne maame oya we se ode ne maame na akoye oya we se ode ne ba na akoye eti nipa ni koye saade no na onim se ebe fan kola nipa sei but opetete 3 na okonya 15 ntaka de aka bonya 17 onya 17 two asabe kan thank you enti se sei ebi so yare enti enwie ari enwie oya we se nipa se na bewuo ejo bie no okoye bibia enti so ri ba bonte be kasa na minim se me ma me bewu a anka me koya de nka manye that is not spirituality oya we se ni ma me no de na kogina oya we se ne ba na de na kogina sunsum sem na lisa na tie it is obi ba obeka tro prince ade na wo beye no wonim se ba peke wo maame sane unya kora se ba peke wo maame na so beye a omo beye ade na de ama so na spirituality neti ana so maame baba ba yale adadem no akese mepe na wo watete se be yes op enti masani pa na nyawe na me koye na within short na menim se maame anya no kora da oboa na ye bie so che ebe fa maame hu na se ne me komachi eba sa yese dodo na yese ka kire se we na ebe fa no na kowachi a na aye odambo ne ade ade ne kra na ntimi nti osan ya e fa ne kra so etimi fa ne so but obi tumi deny no aba abra fa ne so oh yeah okay senyo obi a di aduro eba ti do obi timi decline say onye enyo but oba en fa yes enyo obi a ne kodi su ekoye sunsun ade eba even spirituality aye practice enyo obi a ne koye bi etimi pekema no okay universe no
agye utumu a wiem no gye utumu a de obeye bia na fa enti nipa no bɛkɔ kɔyɛ obi bɛkɔ sɛ nipa 3 na ekodi adura nipa baako de betimi aba mienu de ma sɛ 9 na kɔyɛ nipa we de betimi aba bi de ma adentia ebia no de ne so no ne spirit na nase ne star no wosoro no ɔno ne betimi capture yɛmfa obi te sɛ ɔbaa bi wɔ ebia 5 star na wakɔ ware bɛma okita 2 stars definitely sa ɔbaa no bɛkɔnka wo bɛma no eti any time bia na ɔbaa no te wo so unya ni jawa wade no ɛyɛ saa nete eti ɔkɔyɛ ade no onim sɛ ɛyɛ sei nete ɛbɛ peke me maame na me de na gina 2 years time 3 years time sunsum sem saa nete nti onim sɛ de ɔyɛ no sei nete eti sɛ ɔyɛ sɔfo so ɔyɛ aban nipa sɛ yɛ de ade ni bagina ɔmbɛka ne pen sɛ ebi a enkwala sei be wuo ɔde na gina ɔmo yɛ awɛ eti sɛ president no wɔbɛ pre a ɔyɛ awɛ sɛ ebesie ni nkwanhyia batoto ɔman no ayagitum mo behwie mo jagu megitum na mo se ba ya maba tra konya no so nti ana mehia mo mane si etebi a yakoto aba wie December de January na sunsun na hyase na efako ebe peki ni pass akopim se de omu hia no eto betwa thank you sanity higher angel 96.1 akasima num na donko abo yane Obofour Ransford Odru boyakwa amangwase na ebon komo no wow microphone issue eno me video na me rewe anajo na me san hwe bio eno na ebon eno na chi ebon komo na ase dadi Lumba na yi na be den Lumba yi no me ki nsem yi ka se akire me ki nsem yi no se ida se nkofo bi betima beje yi na koye eye niema 2 ana se ye betwa ne part ne de ma abusia na ka society yeah ne de ma abusia na ye enti we no musicians na omo nyina wo the same we no o metima ka se ayi no omo gi aye ebia na ana wo mo sorry no thank you presidency no eni no ebi wo betima kase aban betima kase yaje yie no aye enti no se de be ya be hu se nipa no osombo eni nti na aban na je anase bia eni nti na musicians ne ye thank you within them amre bi shechiri bibi wo ho that's great bibi wo ho nti omo be preserve bia kama ne ya president ya mase kosie bibi wo ho ma hu no obi a ne maame wi na ali ye nyina kosie no ye ya we se ne maame na wuo ye kofa adaka no na funnam na mo ya dem ma so humza but say o ma oyo nkrofo a o be peja adaka no nti mo ya dem se fununam say ye be nipa no ye be nipa no etenim se fununam anadwo bre na o me form ade ofa na de ko o mo ko ndey wona nim ba bi o de kro ali susum sem na no susum sem na no otio susum sem ati abusuapani amehwe amu no sie nkosie awasa abusuapani be hwe miari tum na ye kata so na ye de ko enti me maame na me maame awu na yaye bibia wie me se mo nyina mo nko o maame ti ase me maame wawu ene ye no ano no wa wie ka me be so ano hyesumunam o ko de ene me maame ba bi panna me maame ko be for 5 years kose ali ya unpeja da kana obi anem na wo ye wo de ho ye example say for instance say wo maame afiri mu na me se obi a enko me pese me ne me maame funu edi nkomo sunsun semu de twato obi abeko but we dim bia boys ya me no munam yi enko se adwuma bi obi anim enti underground no adaka ne kura ye tu ewo kwetimi so ape no thank you enti asesa no de si wona nipa nyina de ani hunu nyina ye wie na de ntoma se wo se ye peja da afunu de atum ya bobo adaka no so but when wo de wonim sa adaka ne ya bobo omo me peja nsu ma de kro yes eti omo peja se de peja load no enti obi omo ya wa sa de we ni ye de ko ye duru wa mo obi anso mo obi ama ho ye nana de ya maame de ya ye kosie no munya wa ya de ma munya ya de ma yen kokoam okọ na part no ana body no omo de ye den ye wo sunsun semu no ye wo ba bi niam omo de ye nipa kro no o kosa society no nim say daachi bia ni wu achi se na beto no oh yeah bebre ali won se sunsun se medu ba bi ya na adana me ka sem mi se
it's not easy for somebody to practice a spirituality. Okay. Because yes sunsum sem na and easy say obefan fara. You so many kind of demands be a free winchen ko. And you also for practicing spirituality ni yana ehu. So be your spirituality yana ehu. And tell me make say sankrofo no wuo no. Either say be partial and de yare ebebrew. Because later on definitely you pay for it. Who will be obetua. So abeji di na wi. What beji di na wi? Who ade obetua. Abenya scan so wi. Ya wo church bi wo Ghana haya. Nipa bi obekwa soro ni mu bia no. Uwure mu a. Ubewu a omtwa part. Sebi eku sebi enya no. Yetwa obema. Oyo ba nso a yetu ade efiri ho. Ewo ho. Kumasi akora bebre wa ha. Omo yes ade no. Emodi mu anu mfu kra. Me pacho menka. Mu anu mfu. Enti unya ko wura soro ni mu sekem. Wo de wo kra akogina. Yes ade no. Asoro no typical spirituality. But who Debi no say asori no. Asori bia ye saade no. Asori bia sunsumu. Nyame ye nyina bo ne mpa ye si ye hunu ne da. Ye kasa kire mframa se beko se enko. Ebidi enko. Sunsum sama no odene. Esene bibia wo wiase because nipadua na ye nam asase we we are just nothing. We are spirit being living in the body. It is sunsum na woni nipadua no kra no eno na e operate mani panitimi nante. Nja long last say one timi antoto niema ni nyina ye na bambo ne bibia na so na so obi so obekun obi so be obi do be rituals. Obi do betima ye rituals. Ma me beti ne ba betimi de na kwa akoye. A ebegina. Owia e da se funu no ye be hye. Ye hye funu no. Ali o me hye funu no. Ya hye funu no a fa se me ni padua wo hwe. Ye wo mra ebia na me okuo ni bim. Ana me wo society bi mu a. Ye wo mra betima hye ba se bia uwu wia. Ufu na wo se ye hye. Ali eriyama nya better said here eto da bia ye nam hono ma ye hunu no angel because sunsumu a de nipa bia no pese ohunu ne ekoso na ne kra no onya ba bitena no oyo okay bare na kasa nyina na ka besu se onya wiase japade nyina na hwero kra wa bra woni mawurade a so be na benya osunsum sem nyina achi no ane abrabo bia wo bobia no obe make sure se de wo ye no ebe gina wurade kwa so oje heaven is a state of mind. Atemu bi ho dache e wasasi so definitely karma is there. What you sow you reap, and what you reap you sow. Enti ade bia ekoso bia no say me believe ni say ejabi wo baby nipa kodam be wo nan full of fire bi ni sane ma. I don't believe in those things. But you believe say the wuye bia bebu obebu hu aten eno ne wo kama na wo ka yes sir say isu ani benya ene de wo kosoro bafo wo benya so wu obenya anse wu yeah anse wu yes sir sa de tibiali to bia wu bia no wage na timu asase so awu onim say most of us no bebre so your reincarnation say when when watem na wo be kwasa aba benya ana say ebu attention so abekwa aba benya wo be kwa aba benya Yankinka asem wo Matthew 17 verse 10. Tis a Matthew 17 verse 10 no. Na okasa for reincarnation ho. Ayade na okasa for reincarnation ho. Wose na John aba abesiesie ne manyina de. Nye John beba okwa ma Yesu. Ana obeba na su. Wose na John besiesie ne manyina de. Nanso wanhu wanyina ani. Na wo okasa nyina na nye John ho asem na woka na emu na okasa for Elia ho. Ayade na be ye Elia. Ana ko commande say ejai free suru be hye akonfo no a ani abosom nyina akonfo na abosom no a nyankopon kan chen say on twisikan na onkum ba akonfo no na tworo no se de otwisikan bia nso no wo sikan no enti Elia ko on say Elia wangu according to the Bible scripture say otui nipa bia nso nya asase isu a ongu na otuye. It's a story one ani ase wawudi a etwa so sa back ne bebu na ten. It was John the Baptist spirit and the baye and akwala ne koka say me here John ti sika na Elia twe no na etwa se de sa sika na e je bra e jane free so beto atumi no e hye ne munyan wi na den na wo se ko ye ba akonfo na wo se onyame nka hwe
so ko twe omo ko enti no se nka ma hunhunu nyankopon tumi ene nyame honhom se nyame na ya sa niam we nyina ene me kanfo me nyankopon ene kyerɛ mo na za mo adi fo na nkasa nyame ebie mo ni the message ne ma mo so mo de honam fam de ka ho bebre asema wo kesa na tie se no nyam so mpa adwen wom so wa ene nyam so mpa adwen wali atoro bia common sense ye adwuma bebre nkom sɛ yɛ na atoro bi ne sɛ common sense kura nya adwuma me say ai kwakubo sa waka kyerɛ sɛ ali baba akɔma ye 5 minutes da ka nyina yesi ya gege nyina ai bob kala chaye enti na wose Elia babak ne de sekan na otwe kum ba akomfo no ye de sekan na betwa ne ti sa sekan no ana oba akwala no ko request ye no a mo de twa ne ti that is secret enti de otwe sekan no owo sekan no enti amase Elia wu adia ene John the Baptist ni ye ntwa ne ti se de Elia twe sekan na enti sa na tie wow as of Ransford no papa na de woto no de me hu ne picture kura me salute you thank you ne picture kwa oni ma de am na nanu masem we learned on say minima de discipleship na nkasa no obia ne baabi awurade de no akɔhye yeah eti papa bi teach kyerɛ wade a teacher ni gyina wani mu a me de mu so mo kura kyɛ mu nyina mo di fo sɛ mo de betwam o se kom hye betwam ale wonim sɛ enkyerɛkyerɛ more powerful than a prophecy good sɛ false teacher kyerɛ wade a lead you do ko baabi bɔne dan sɛ odifo ɛbɛhyɛ wo nkom sentina ti ni frani ni echi ni frani kwane a thank you mo nyina amana na mo ko thank you enti teachings no more powerful because papa no onyankopɔn hyɛ da dom no enkyerɛkyerɛ adom a nyame nam so yɛ adwuma kɛseɛ enti enkyerɛkyerɛ deɛ me prophecy crowd na to de bia na meka sɛ enya hwee it just pull a crowd ema wonya nipa ho enya the main job na nkasa nyame de ma mo no oh debi so be sachira yen na emu bi asa ya che alisa won say ye mu bi tinam si ye mu bi me gira ho ma dodoro ye dodoro kabia e ka school na e ko fa yi beto ho e say ye twa dodoro kabia na de ko ayi ba ko kabia na twi no so de ne de place for class wo pa say a shatre ye di nambo she ya na de ba ko adasa kai e fa ko prura na bisi adafsafo bisi wanwafo o my odasani no ati ni prura ye dey bisi adasafo adasamba and dinya 100% adasa oh eti mi gira homa adasa eti obi benya kali bisa ne sei nanso onya kwanya nka ngumasom te da mumunya nkopon no kasa gumasom no tina na me question ya free left and right iban and now frame na oni mi di nkomo bi e dey nkomo a I'm to put the question at amount. Timpese wa obisa ho na oyi ano. Ali one thing me pese me kama oman no nyina ate no. Ma me ni kan nyebra me be sorry no. Yeah, me be sorry so no. Yeah. Me one night ne de Ali ehia me wo ha. Oh yeah, pe oje. Me one night ne ehia me. Do yare me hia me. Yeah, nipa be yara de. Na de all problem no fa me hia ma na dwi. Yesu go awurade so na ya sesa tebia ne hyebre enya me na meye awurade na beye na de ogidie se niema asai no enhyɛ nwie oduru hɔ no ma niema nyina yɛ foforo ɛna ɔman no nso so entie ne ye ali ɔman Ghana menya politics but from Sabra kusi December no change will come kɛseɛ pa positive or negative positive. They say you're negative. Oh no, you need negative. But here and back off from. Oh, bebre. Come at the Ghana for the it's necessary to come closer to a chow. Me. Ali, I come to a chat. Now, no, me come, you see me to a V power. Me am who says, what to cura bebre. The most, oh, yes, say, and near messes. Because a more crown 1.8 mamunya mu MPP prophet NDC prophet
MPP prophet enano bi na last year before say beto abaro na me nam santi tan fidie so asofo bi was ya metu kwan enche me ba ye nkrofo de enkom hye huru MPP for so mo belu so election shema ba Omo wa mama was na tu abai na odai ati tim kaja hey sabu pa de boya Kasabema Nemum from Saturday to 9th August 9th August ni your new moon the person yi ni tinko yi ni 9th August the person bi adwuma onko bi ni 9th August the person oye bibie wo wiase bi abie no onye ni 9th August the person okodi adro ni 9th August hey the person 9th August udua de be yi bibia person eye new moon boni ni papa nya odua the person ye bia wa o ex one ne ntamate obetima asa afrew hwe wanya hwe 9th August na anadwin betima 9th August na but I bet take you for 3 days 9th to 12th so 9th to 12th no bibia timi 10 at that moment I'm negative or positive oh yes betima asay bibia enti ntokọ betimi aba wa bra onka bi hiem adwuma obi betima yi wadi prekope boni betimi asamba prekope 9th to 12th August no sanity nti ba do bia peso ye bia betima ye 9th August o ye 9th August no nyame be yadoma mo ye ali ma me fa me number ntudwa e bia no enyo number no ankomo na me bisa wunyia no me pesa me menere obeko ali boss mame o ma ga na yenimu ye de I was say makase from Sabira to we no nsesa ye beba and no some say catch or say accident ni bi da so da ho and ye won panimfo bi kwanhia de obi betumi aga so ye normal ai enye ni nyina na ye normal nye kwanhia bia ti say nkola de ali ye de normal 17 enye normal 17 enye normal and ye share Central region there say call region no ye share Central region ye call Central and a Western kutwam baby ohu no kokotwam anadwi me sorry ntina kokotwam na amamu a bi anserew de se obi eba sa obi ahu enti kokotwam ali eba sa obi ahu ebra no so ma frɛ bisa za de ntina ansi thank you se wo be ye nne na me de beto fidie so na ali wo ye anye news adenti anye news ye de bo me adenti na wo ye yo no me de ba beto fidie so se ali ba be ye eno ko be ma ani asa aba wo but there ye wiase ne say obi bewu na wonte ne nka wiase bi ti na mo de negatives ne ba eno ne ahintasem ne say ya ihira ne de ye de obi atibisi ano kwan ba obi delay no de ti hira de mo nka da bi e de ye beto nipa ye de ye beba na de ye be de oye ni beba ne de eno na ba ye beka ya na nkyese ye pese kyese nsi na ye nipa hu si yaben anya no na ye ne hia ali wo ko study me prophecies from 1999 me fail leader 1999 yes sabe na phone ne camera we ali na se phone ho na you know na pia monko na phone bi oni friend Sajam ni tika kraka you very red tika here you very red tika here yeah min fail prophecy da asembia ni ho afiri manum atofoma anya adwuma da bia meka asembia ko bia minim ne meka gina bia me frese me gina bia asembia meka bia ya de yaro ni ba me hona mentime nya me nkyekere me ho anya mepe meka chopinsa adwuma wo mentime nya nti sana me de meti nti asembia meka bia na me wo nyina so nti na sometimes say me ka bone a me sa hunu na me ka na me suro because enti sa akora no a ebetimi asi wow Prophet Ransford Obey first name no dear me ba tucho Prophet Ransford ni mienti amekasa o nipa do but penimfo mu bi wo system ni mu a me tuche ma wo mo pictures me pest obi wo a wo den sa to me nsema aka machia no obi so a wo trene sa meyi ni sa some penimfo na wo system ni yeah so o pesa o yesunsun sem dia ancha kura nke hu hia ma o ya beka so ya homaso da bi nya homaso hu penya na salute yes sir no no so trene sa twem ko ba bi ali penni me ni pia no
alisa nyensa bia na chiamu afa na wo chechirisim se ma share Dr. Kokuotin na wa train say na ma twa salute or your boss good but to dem kan what say me say nyensa bia ene ya chiamu na yesu ye ni ni hu sensa we mu nye woni ani no a wo hu sensa bi nye no but o boss ntimi ntene sa wa bera obetwam okay anti is it no sanansa na me ka say you free bibi purification sanctification and a fortification. Thank you. Thank you. Make much share we may purification. Purification is just a normal and we are high in those kind of sani man. And they are natural. Natural. Your sanctification and no just a woody ja. Any wish ye. Best sacrifice no. Yeah, your fortification and a sacrifice. Ayo. Enti ubeti me too be there. After that and then all the obekwa koye no wachiri. Akwese no be akoye sex in there. Uwia your purification wo ho. Ubeti ma purify. Oye wi ya se fe janaba so oye wa dwade konkron a wo dwade. Thank you. Sorry for the yenye. Che Nyankopon ne buntam. Obekwa akọ gbo adwaman ko di ne ho abasisi asa begina platform so abehye nkom. Na ne de wa kekanse. Ali yana masem ne no ɔde no. O se me company nsem. Enti asane bi ho a me to sabia ya na nyeye. O se me ko street. Sabe de men to ba fura ne ntoma. Se makofa no ana so. Akochisu abana. Aya sa agora na so for by terms that you have. No. Akochisu abana na abetena so de. No wasabe je no for mic no otonwom. Mic mpo. La so for cap on you. Ema sorry beye bibi e ho. Ba me ma soro ntimi nye sa. Ali ufiri abontin ba mechew. Uyinyi se tugu begina ho mechew. Me ma first one na one for second ebeda di woni pam. Enti me ho ne mere wado so se ne mabawa. O medwane. Sa na tie. Because obi eba wonim sa akọ we se ne se do sikeka ne nsam ne de. Udi agro woni begu ase. By phone ntra ma sorry o. Na nka ba sorry no. Mechew. Fa bone gote. Da bi mechew. Me so mase fifiri sa nema we se enti udi agro ye bechew. Wo ye baye na wura ho a mechew. Ene se mechi bi. Na obeba se me aso den ne se wo muso na baba solve problem kesi o za o abaifo no pa de bompae okay obi o tell so the morning devotion party to pa no na ta ekura sa de shira Obofour omu kura sunsun ni menya me so papa ali obi sam question mi ba mpese oboso na mentim firi wa no wan kaya mentim moso madam ba tu jana ko bien e be kabi my number is 0243 0243 02 02 04 04 24 24 0243 0243 02 02 04 04 24 24 na oni asofo na obewu nde wa mo ne din fear ne panic na ba me ho a che nti am say me mpesa obenya asem because me do because bank me do mic no and obi be sa be ka say ali program no na o kan and me ma wo ho no emeye first placer e de beba se bloggers wa o ma posti ubisa guy ya onu ko ne Sunday message ne de man se o ma ayi ubisa we ya sof na frɛ wa frɛ we o blogger no ya say what message no what tia na sesem ne fa ne ho ai na wa hu no 1-1 me nsia no 1-1 mun team sia no kan second time me bisa woni o ko so ba me be fa no wow sele se won ti jiso no ankasa enim ni oye ya e de sa wo ni ba eti jiso no ankasa tu ho na mo na otu e be fa obetimi extend ono one betimi akwa extend a contract obetimi extend more than 5 years e be depend the demand on baby side yes. Eh urade nti eno na be kire se de obetena sia na so obeko onya 50 years onyai so focus here pa Ghana owodi ye din nyina so na ye ali se ufuru dua na atehwe awasi na afa ho boko nso awasi nti obi beboa mo agya na se wa betre kura ba so no agya na de na wagya na afili ba bisa ozo no so obi beboa mo agya na ti e boa na wagya gu ho se wa kwatena do bridge so no agya da de na wa afili enim gwase da bi mi amete se mi na mi ja na magya gu mu ni pam ya boro me na mi amete me bedroom magya me nan
sɛ na me firi aso beto from 2 deɛ si na abon mamia mesi from bɔkɔ bɛsɛ obi ya chacha bɛ ya deɛ si abonten no asɛte record ama na so wanu aba pa eti aba bɔne na abɛte ɛnam sɛ deɛ si abonten asɛte record deɛ okokom deɛ obi anim ɛyɛ wo nkwa no wahunu awurade hu yamabɔ kokom deɛ deɛ hwa no wahunu awurade hu yamabɔ yeah eti anwumre yɛ me all night ɛne mɛsa repeat bi mesrɛ sɛ nipa nyina mmra ne yɛmmɔ mpae yɛnsu mfrɛ awurade nyankopɔn na yɛnsrɛ sɛ onyankopɔn bɛma ne nsa so na adeɛ bi a atɔ ape na mbrabɔ no ntimi nyɛ yie no nipa bia mmra na wɔmfa problem ne ɔhaw na mɛhyia me na awurade bɛfa me nsa so ayɛ papa nyame hyira bate medase bebree medase sɛ ɛfrɛ waba meso medase gɔre na de sɛn yɛnsa akonnwa no bra yɛnsa akonnwa no Montier.